There are many adu dagiti mapaspasamak ti lubong tayo ita. Ginggined, rigrigat, panaglamiis ti tattao, ti apo, pleasures, pati Kristiyano, bumaaw. These are all signs of the end times. Kat nganganin umay iti apo kakabsat. That's why I like that last part of that song. Can you put that again? Third verse. Let us labor for the Master from the dawn. Amuyot dawn? Panipod parbangon until the setting of the sun. Did you labor for God this week? In every week, manunga oras, how many of those hours are you laboring for God? We are not here just to survive. We are not even here to compete with world success. We are here to labor for the Master. Let me remind you of that tonight. Nasisita nga panunutan tayo, numan pa'y adu dagiti kumikom ti biyag, adu dagiti parikot ti biyag, ngam ti ikaso tayo, nga isot goal tayo, jay pa nagserbi tayo iti apo. If you agree with that, say amen. Can we sing that third verse one more time? Let us labor for the Master from the dawn till the setting of the sun. Come on, sing. Let us labor for the Master from the dawn. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. Are you laboring for the Lord? Amok kakabsat nga ado dagiti kumikom tayo. Sino ka dagiti adot kumikom na? Tayag naman ti ima na. Ado dagiti parikot kan problema na. Tayag naman ti ima na. Amuyo ka di nga hantay lang kumadapat nga lumablaban iti biyag. No di ket agserserbi tay kumati apo habang nga lumablaban tay iti biyag. Are you listening? Are you all listening? Are you all in tune? Ulitig din bagat. Because that's not an ordinary statement I told you. Amok nga amin tayo lumablaban tibiyag. Adot bills nga bayadan. Saksakit nga dapat maagasan. Kasapulan nga dapat matugunan. Ado. Ngam hindi lang sana tayo lumalaban sa buhay. Hello? Ang gusto kong ituro sa inyo ngayong gabi, yung naglilingkod ka sa Diyos habang lumalaban ka sa buhay. That's why the title of my message tonight is Serving God Even When Life is Difficult. I want to teach you how to serve God even when life is difficult. No ikak ti subtitle na, deti ko mga message itang Arabi ti subtitle na kat Our Response to Life's Hardships while Fulfilling Our High Calling. Hello? Deta pala title na kakabsat, umdasan nga encouragement. Because the title reminds us of two realities. Nakakatuwa at nakakabless yung mga magulang natin lumalaban sa buhay. That's a reality. Mga kabataan na lumalaban sa pag-aaral, academic pressure. Ang naumanay nga pagbayad ti tuition, pero sige ka, hanap ng paraan.
Maasitgan ti mabalin na maasitgan. Scholarship ti munisipyo, scholarship ti probinsya, ganda dumapay nga makatulong kasi kayat tayo nga ilaban. Ipanagbasa. Nagitimot na ganak, permi nga sakripisyo, uri agtudtudo mapan agubra, uray nakapudpudot mapan lata agubra, digiti agdre-drive ti tricycle, agtaltalon, uray, handa kumakayat iti bumangon iti nasipnget, digiti mangalap, mapanda, bumangon da, mapanda di taltalon, di karayan, uno di baybay, tapno la, da ipabalon, da iti anak, aming nga tao, lumalaban sa buhay. But may I remind you tonight, as God's people, hindi lang po tayo lumalaban sa buhay. Tayo din ay mga lingkod ng Diyos. Ang aking obserbasyon na na-burden day pusok no ape nga i-share ko dito nga lesson itang rabii. Kat adu dagiti kayat na met ti agserbi ti Apo. Ngem adangem na ngem. So digitoy, kaparikot ti panagbiag. So, gapo ka di digiti parikot ti biag, imposible ti agserbi ti Apo. Gapo ka di digiti adu nga kasapsapulan, adu nga kumikom, pakaringguran, gapo ka di digitoy, imposible ka di ti panagserbi kini Apo Diyos. Da kayo man ti mangsungbat? Imposible ka di ti agserbi ti Apo, gapo ka digitoy nga kumikom ti panagbiag? Answer. The answer is what? Now, how many of you that in spite of the many struggles of life, nagagawa mo pa rin makapaglingkod sa Panginoon? Say aloud, Amen. That's what a Christian is. Detat nakaidumaan tayo kadagiti tao nga taga iti daytoy nga lubong. Datayo taga langit tay ngamin. Suda gapu ti panangilaban ti biag ma-achieve that success. Datayo ket testimonyo. Nahantay laeng kakabsat nga lumaban ti panagbiag. No diket agserserbitay iti Apo habang nga itawtawid tayo iti biag tayo. Students, agserserbi kay iti Apo habang nga ikarkarigatan yung iti ag-excel ken makapasayan ta eskwela yo. Which means nga hamo ko mga rod ipalubos, nga gapo ka iti academic pressures, ken requirements, ket gapo ka dijay hangka nga makapagserbi ti Apo. Because it should not be. You must be first serving God. That's your goal. That's your purpose. But out of sympathy and empathy and compassion tonight, as your pastor, I'd like to bring to you this message, how to serve God in spite of life's difficulties. Kasano ti agserbi ti Apo, nga uray adu dagiti rigat iti panagbiag. So adda iti lima, nga kayat ko nga isuro kada kayo, manipod iti Biblia nga dapat sursurwen tayo amin. Tapnon haan kalaeng agbalaygi iti biag, no diket nabunga ka nga agserserbi iti Apo. Ulitin kakabsat hantel agbaling nga nabalaygi iti biag, no diket nabunga tayong agserserbi iti Apo. Would you like to serve God, to be able to serve God even when life is difficult? Would you like to be able to serve God? Say aloud, Amen. Ti may nga sekreto ken tulbek wenno tip tapnon makabalinan tayo ti agserbi ti Apo nga uray adu dagiti kumikom ti biag is deti number 1.
we approach the throne of grace. You approach the throne of grace. The word approach, adda asit gam. Ammom no hammo ammo dayto yung amin, kat adut kumikom mo, na asit gam aminen, except ni Apo Diyos. Kat di ka mapupuutan, nga ti kakaasideg mo kan kakapanunot mo, kadagiti tattao nga asit gam. Hammo masangon iti agserbi iti Apo. At isulatat pampanunutam sinot maasit gan. So nga isurok kada kayo, actually, detoy nga principle, handa ka hanlaeng nga matulungan na ka, nga mapagbaligyam dagiti karit tibiyag. No di kat babaan ka detoy kakabsat, magunod mo iti tulong, tapno makapagserbi ka iti Apo. In one word, deto iti makuna nga prayer life. Amukken patsek nga no daytoy ket masursurom, hamunton nga kasapulan nga ibaga, ammom no apay nga jak makakwa kasi ngaming kastoy, kasi kastoy. Hamunton nga ibaga ti kasjay. Tinto ibagamon, ammom gapu ti prayer na overcome ko dagiti kasla hindrances ti biyag ko, iti pa nagserbik iti Apo. Duat na overcome ko kabsat, gapu ti prayer ko. Digijay karit ti biyag, kan dijay pa nagserbik iti Apo. How many of you are using the potential and power of prayer to overcome life? How many of you are using prayer? Kakabsat, usaren nyo ti kararag. Haan lang nga diskarte kunak manen. Haan lang nga panunot mo nga sarilim. Usarem ti kararag, the potential and power of prayer to overcome the challenges of life and to be able to serve God. In Hebrews chapter 4, verse number 14 to 16, it says, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, at the jay ni Apo, Jesus, the Son of God. Amoy dito pa nang i-mention ko ta word nga Jesus. Deti kapsat, let me show you something. Tinagidyatan, tay nabaliging agserserbiti Apo, nga adu digiti kumikom na, kadetay, tay la kumikom na't mapampanunot na, ket hanan nga agserbi iti Apo. Amoyot difference na kakabsat is Jesus Christ. Mamaya ipuprove ko yan. Verse number 15. For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ti bagbaga na deta kakabsat, negative. Ti kano Apo, haan nga han na marik na dagiti pagkapuyan tayo. You know, the word infirmity is anything nga pagkapuyam. It could be mental infirmity. Nakapsot ka mentally, iti may nga banag. It could be emotional infirmity. Nakapsot ka, tiriknam ken pakinakam mo kadagitoy. Amin tayo. Uray kas lakit kitam nga napigsa tayo. At the something tibiyag nga pagkapsutan tayo emotionally. Mabaling nga dating infirmity kat physical infirmity. Iso nga kuna na ti Bible, infirmities, plural. Not one kind, many of one kind, but different kinds. Taapay ka kapsa, tingnan na kasaon dito no adda umuna nga makaawat ken ka, isuna. So whatever you are going through,
Ti umuna nga makaawat ken ka, isuna, amuyo no ka ti bagbagate ngamin, awam makaawat kanyak. My friend, hamon to maibagadetan, no agbaling ka nga prayerful. Hamon to maibagati kastan. Never will you say that again if you will be prayerful. Because ti kanayon mo to nga ibaga, na imbagta dati apo nga makaawat kanyak. That's what you will always say. See, when we keep saying, kaslawang makaawat kanyak, again, you will never ever say that again no managkarkararag ka. Kasi ti ibunga jay kararag, ti ibagbaga na dita, kunanak a priest which, we do not have a high priest which cannot be touched. Kaya nga sa wen, matouch amuna, mariknana, jay marikriknam. Maawatan na, jay paspasaram, mapaspasaram ti agdama. Why? Because he's not speaking out of fury. It says, but was in all points tempted like as we are. Napadad? Mabisbising ka ita? Napadasan na mo tinabisin ni Apo? Are you experiencing difficulty, stress, pressure with people? Jesus experienced that too. Physical weakness, Jesus experienced that. Even words, sikakat sakit lang, isunagat na ilansa, na saplitan, na duyok. You talk about physical pain. So, no adaw mo na nga makaawat ka na tayo, ti Apo. So nga no apay nga kasla, DJ pelang level 1 which is rigat tibiyag, hantay mapasaan, nga agbaling nga pangal tay kumatap no makapantay di level 2, panagserbi ti Apo, level 1 pelang haang ka nga makapasa. Why? Because you don't know how to do this thing. Samantalang inted ti Apo ing karina, nga deta pela, level 1 mo, mapagbaligyam. Tapno agbali na pangal mo, kadijay level 2, di pa nagserbim ti Apo. And then the Bible says, but was in all points tempted like as we are. Look at the point. Yet without sin. Idi isuna, iti agpasar, dagiti rigat, ken sakit ti biyag, haan nga nagbasol. Datayo, grabe, no agpasar, ti problema ti biyag. Anat rumwarting iwat tayo, anat agwurwurret di panunot tayo. But him without sin. Isuna nga rod, kakabsat ti asit gam. Kasihan lang ka lang nga maawatan. Tulungan na kapay to respond properly. Kasi no padam tumot lang nga negative ti pagibagbagaam, agpada kayon nga negatibo, agpada kay nga lumned iti rigat yo. See, the Bible is telling us, next, and because of that, 16, basahan tayo amin, go. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Listen. Ti asit gam, dito yung asit gam, trono. Kat dito yung trono kakabsat, kunana ti Bible, throne of grace. Amen? Haan nga throne of judgment. No di ka throne of grace. No imasidig ka, han na ka nga ikuspil, han na ka nga isnabern, han na ka nga kaslang ibaba, dahi tangamin, ti kung kunakin ka, han na ko na. No dikat, no imasidig ka kuwa na kakabsat, you will find grace, throne of grace. Amoyo sa totoo lang, ibagbagating ikarkararag tayo problema tayo. Ngam, let's be honest, talaga ba nga ikarkararag ka? Talaga nga mas asidig ka di trono? Unurek, karkararag, kanti pampanunutan ko sino tao nga asitgag, sino pagpatulungan. But you're not really concentrating, talking to the person in the throne of grace.
Learn to talk to the throne of grace. And you know what do you find? Grace. Parabor. You know, I had a question in mind. Kung nakti sarili kidi, kung nakti apo, Lord, okay, let's put it this way, Lord. No adult problema, adult struggle, adult trials, and I want to serve you, katitid mo kanyak grace. How does that grace works? You know? I wanted to ask God to give me something simple thought I can process in my mind. Kasi grace, nauri na kayo, you can serve God, babaan ti parabor na, kaya't kung amamuan, ano di parabor nga itid na kanyak? Ano nga parabor? When kayam deta, by the grace of God, ano nga grace yun? Yun yung tanong ko Tanong nyo rin ba yun? Kasi, no apay nga hanta yung mapmapan di throne of grace, because we do not appreciate that grace. No amumla kuma deta nga grace, nako, so tarayam nga kanayon. Kaso hindi mo alam masyadong ano yung grace na yun Now, nagsimplete into the apo nga answer kanyak. It's in the verse mismo. Let's read again. Everybody read. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to, ano DJ Grace kakabsat? To, in Ilocano, anat help? Tulong. Grace is tulong. Isaludsud ko king ka, ammum ka di no ana nga tulong ti kasapulam nga dawatan ti apo ita. Honestly. Because no imasidig ka ijay throne of grace, of course it's a part nga no nagkararag ka, ag-worship ka ti apo, pagawang kat basol mo, ngam no imasidig ka ijay, ti talaga nga intention mo nga imasidig, dumawat ti tulong. Question, ammum no ana nga tulong jay dapat dawatem? Please think tonight. Do you know that help? What help do you need tonight? Can you shout some answers? What help do you need? Amoy lang di ba? Well, strength. Oh, I'll give you one. You know the help that I need from God? Wisdom. So, anaaramidag, inak ijay throne. And I ask God for what? Wisdom. Whatever that you need. Help, the word is help. Help is a general word. Whatever it is. Financial help. Physical help. All kinds of help. Pastor, kasanor no talaga nga jak orisak ka jak ma-assess di problema nakapsutak ka mga analyze. No ana nga help ti dawatag ti apo. Just tell God, Lord, I need your help. I don't even know what help I need to ask from you, but I really need your help. You know why? Because the Holy Spirit is our intercessor. And Jesus Christ is our mediator. Kat di pa nang ibagam ti Ama, Apo, please help. Ti Apo, ti Holy Spirit and Jesus Christ, isut manginterpret iti Ama, jay help nga masapul mo. That's why, listen, if you always do this, what do you get? If you always do this, no aramidem deto'y kakabsat, what will you get from God? Answer. It's also in the verse. What will you get from God when you do this? Very simple, the answer is the answer. Ana? Help. What do you get? Help. So when God helps you, hanggang tungatang makapag-serve ti Apo, hamungatang nga ma-overcome kan maitawid ti biyag mo, no ti Apo tinang tulong kan ka. No ti Apo tulungan na kahamong nga tamalpas ta utang mo.
No ti Apo tulungan na ka, hangata nga makakota ka, deta masapol mo nga kota ita nga aldaw. Hangata? Hello? No ti Apo ti mangtulong ken ka, hang mo nga ta ma-produce, di masapol ti anak mo nga tuition fee. No ti Apo tulungan na ka. Okay, those are practical. Let's go in the serve, inti pa nagserve di Apo. No ti Apo tulungan na ka. Haan nga ta, nga ureham mo kumakaya, kabailam tupelang ti agserve ti Apo. Do you know what is our problem? We do not approach the throne of grace. Iso nga ibagak itang arabi ikakabsat. Make your daily life always be in the spirit of prayer. No nakariing kan tibigat, nag-devotion ka, that's prayer. Nagrubwat ka, ingkat eskwela, numano nga minutos nga nakalugan ka, wano nakadrive ka, nga mapan eskwela, dapat kasasaom ti Apo. Habang nga agub-obra ka, tinagpintas ka aramidem, kasasaom ti Apo. Kada mariknam tirigat, Apo, tulungan nat. Kuna dagat, amom samo lang malagip ni Apo Diyos no kasapulam, kat talagamat. Isok ko na ta Biblia. Ang mahaan ko malang malagip tayo no kasapulan tayo. Dapat malagip tayo isuna kakabsat, han nga gaputa kasapulan tayo. But we are talking about need right now. Dito pa iti may isang mindset. Tikang kanayon nga mabasbasa tayo ta Facebook. Sino da Facebook na? Amen? Oh. Tikanayon nga ibagbagada no kwa, han nakakano ikan iti Apo ti problema nga habo kaya. Gusto di jay? Kung nadagat, hana ka ikan ti Apo ti problema nga hamukaya. Kahit nga sawan, no inikan na ka ti problema, kayam ka no. Gusto di jay? Wrong. Wrong. Personally, no ikan na ti Apo ti problema, tehang ko kaya. Apay, tapno dumawatak, titulong na. Kasi no kayak, kailangan pengar titulong na. Rason ti tao, nga awang prayer life na deta. Rason ti tao, nga hanga nauneg ti prayer life na. Ngem no nauneg ti prayer life mo, you will admit, just like I will admit, that when God gives you a challenge or problem in life, hamo talaga kaya. Tapno, dumawat ka titulong iti Apo. Nagsimple, di ba? But it makes a difference. You see that? Now, no inikan na ka ti Apo ti parabor, tapno tulungan na kakakabsat. Okay? Kasano ti tulong nga ito ti Apo gan ka? There are several help that God will give to you. You may add on the list. But as I read the Bible, digito tinakita. 1, peace in the storm. Maybe you need to ask God for peace tonight. You have many problems, you have many troubles, you have so many stress in life, and it is affecting you. Maybe you need to ask God for peace of mind tonight. Lord, tulungan nak, ikanaktital na kat adu pagdandanagak, ito'y sakit ko, digito'y bayadak, so that you can serve God with calmness even when life is chaotic. Number 2, anatitulong nga ito ti Apo gan ka, effective ministry in struggle. Detay uray at the struggle mo, amoy struggle, no struggle ko nam kat pakarigatam, pagrigrigatam. Kat makapagserbi ka na ta iti Apo. Detat ito ti Apo ka na tayo.
So it's really possible to serve God even when there are troubles and problems in life. Why? He will make you effective because your struggle make your service real. Ano pa ito ti Apo king kangatulong? He will make you better, not bitter. No bitter ka, makapagserbi ka pa nga rin ti Apo? Sino kada kayo kakabsat? Ti makapagserbi nga nasayaat, no bitter ka gaput problema. Awan. And you analyze your life, digijay moments, there are some moments in your life, nga no apay nga di ka agseserve ti Apo, gaputa na pait ka itibiyag. You're bitter about life. You're even bitter about God. You know what God will do to you? So you can serve God. He will help you become better. Bitterness is top service, but grace makes you useful. Ikan nakatiragsak nga agserbi. Uray adot pa ka-stressan ti panagbiag. 5. He will give you drive despite pain. Tikait na nga sa unde daw eh. Uray ada marikrik nam, you will still show up. So nga kakabsat, amok nga ado, amin tayo adda digiti mabalin nga makailaped. Ngem nolaeng ikararag mo nga tati Apo, bakahan nga agbaling nga laped detang kakabsat. Agbalim pa nga blessing ken kadayta. Sikalat mangibagbaga ita nga laped. Ngem no ikararag mo iti Apo, He can turn that hindrance into a blessing. So the bottom line tonight, if you really want to serve God, to be able to serve God, in spite of life's difficulties, you need to build your prayer altar. No prayer altar ko na, haan nga dete, ada ipamuta diding, kat isot altar mo. Te kayat nang asawan, jay prayer life mo ti i-build up mo. Honestly, sino kada kayo kakabsat, iti makapadas dete ibagbagak, nga uray agdi-drive ka, kasarsaritam ti Apo. Diba? Oh, kada kay nga nanang, aglutluto, kasarsaritam ti Apo. Aglablaba, kasarsaritam ti Apo. Agsibsibog mula ni Tita Mel, ngem kasarsarita na iti Apo. Nagmayatan nga uri adat eskwela, di kita anak mo, kasarsaritam ti Apo para kadakwada. Oh, ni Jake, inaldaw nga ag-drive, ayan. Oh, kada time agdi-drive, kaawa mo to, bram no di agdi-drive, bakante mo, di panunot mo. Right? Why not nga pagbalinam nga prayer altar mo, di motor mo? Nasika nga motor, altar ka ti kararag kunam. Habang agdi-drive back, usareng ka, kat kasarsaritak ti Apo. Di kita lugan nyo, no adayo papanan nyo, kasarsarita yo ti Apo. Kasi no hamong aramiden deta kakabsat, abaken na kati problema, kat no maabak kati problema, kasano ka nga nabalay ging agserbi ti Apo. Throne of grace. I hope nakatulong ka na kay deta. Amen? Oh, alam nyo, I am not stronger than any of you. Hanak na pigpig sangam da kayo kakabsat. Amok lang amin ti agkararag. Amoklat makisarita ti Apo. Amok nga jay pusok iparintumang ko kang kuana. Amok ti agipulong ti Apo. Amok ti agiyebkas ken kuana. I'm not stronger than any one of you. I just know how to approach the throne of grace. And He gives me the help that I need every time. He never failed once. Hampulos nga ti Apo hanak pay pulos pinaay kakabsat. He never failed once and He never failed me once. Lagi po nyo deta, I'm not stronger than any of you here. I just know how to pray. Siguro kung nahikot ni Pastor, grabe ti dakkel ti ministry, nagtibker aya. I am not strong. I just know how to pray. Sapay ko may tangarabi masursuro yu deta kakabsat. Amen? Number 2. Would you like more? May isa pa, isakbay nga close tayo.
Pumili aklat at mesa pelad to'y kakabsat. Napintas ngamin amin dito eh. 6, innam isuna. Ayan. Okay. Dito ilata number 2. Tapnon ti kasta, you can be able to serve God in spite of hardship. Number 2, dito man ti next nga surusurun tayo. Learn to focus on the benefits of the hardship and not only the solution of your problems. Learn to focus on the benefits of the hardship. Okay? Anak ano ti dapat nga panunutan tayo? Benefit. So, level 1, struggle ti biyag. Level 2, panagserbi ti Apo. Ti kayat ni Satanas, tila makitam, jay struggle. Kadadut Kristiyano nga isulat makita na. Isu nga ti kayat ni Satanas, tila tapang panunutam, solusyon ti problema. Ti kakapanunot mo ti solusyon, kakasapol mo ti solusyon, awan tiyempo mo nga agserbi ti Apo. Is it not? Di ka pa maka-prayer meeting, di ka maka-attend ti Sunday afternoon batak, di ka maka-join di kita fellowship group, taapay, busy ka nga agpampanunot ti solusyon. And that's what the devil wants for you. But let me read James chapter 1 verses 3 to 5. I will try to give sense. Tulungan kayo nga makita yung to sense dito yung point kakabsat. But let's first read James 1, 3 to 5. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Dagayam importante. Like, let me put it this way. When you have a problem, it's a project to solve. But actually, you are the project that is being solved. When problems come, duwa nga project ti masusolbar. Jay problema mismo, kansi ka, inted ti Apo di jay, because i-prepare na ka ti panagserbi. Okay. And then, let's continue. Verse number 4. But let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. All right. Let me help you understand this point. If we only focus, ikabil mo, Amy, if we only focus on how to solve our problems, we will have no energy to serve. Okay, let me go a little bit deeper. But when we realize that problems are not just obstacles, but opportunities, do you know what we regain? Motivation to serve. Di gayang problema, han nga obstacle. No di kat opportunity. So what do you regain? Motivation. Adut Kristiyano kakabsat, ngano ada problema na, detat umuna nga mapukaw na kakabsat, jay motivation na agserbi di Apo. Kasi, wrong jay adda jay panunot tayo. When it is supposed to be nga jay problema, isut bang tad ti motivation mo agserbi ti Apo, apay nga jay problema, tinangpukaw ti motivation mo agserbi ti Apo. Jay ka di problema, wano jay panunot tayo ti ayan na di problema. Because God does not give you, sino kada kay ti mamati nga, ikan na ka ti Apo ti problema tapno mapundi ka. Wow. Anam nga klase mo't nga rudeng kakabsat no, ni Apo Diyos kay ikan na kat problema tapno mapundi? Hello? Pero anat ti reality kada tayo. No ada problema kakabsat, anat number 1 na mapugaw king ka, jay motivation mo og serbi ti Apo. So akitan nyo, ala pera de los buenos. Amuyo, no maawatam ken masursurum detoy. Si kanto ti Kristiyano nga kunamkot dati, talaga usto di jay. No adu problema, jak makapangkapilyan. Or, no adu problema, jak makakantaw. Ngam idiinsuro ni pastor di jay lesson, nabaliwan ti mindset ko. No ada problemang kat challenge sak pa, di problema na eh. Kung nakat, deta lang ba problema, awan na dagdagsan? Challenge sak pa, di problema. Kat no agkantaak as if, awan problema. Wow!
You serve God in spite, even when life is difficult. You have motivation. Gusto no saan ka kabsat? Okay? Now, tapnon ti kasta, makita yo, maawatan nyo, dapat di problema, ulita ka, hantay lang dapat kaming kitan di problema, nga isapulan, nga, don't just look at the problem as something nga isapulam ti solusyon. Pasat na deta. Level 1 deta kakabsat. Ngam dapat makita mo di purpose ti apo di problema. Tapnuhaan lang at ikanayon nga ibagam ti apo na solbar dagiti problema. Anang arud mo ti napasamagkan ka? So dapat ti makita di benefit ti problema ti panagserbim ti apo. In other words, ikan na ka ti apo ti problema, hanga isot mang lapad, isupay gayam ti mang tulong ken ka ti panagserbim. Apay nga kitam nga lapad ta problema. Samantalang ti kayat ti apo, kitam ta problema, nga isot makatulong ti panagserbim iti apo. Dayjay ti point na deto ikakabsat. Honestly, sino kada kayo no daduma, kas day ti makita tayo, di problema tayo, isut mang pundi, wano lapad ti panagserbi ti apo. Amen. Oh. Sino kada kayo kakabsat, manipo dita dapat mabaliwan di panunot mo, nga di problema, tulong, hanga hindrance, help. Nakapuot ka pa iti problema, nagbalin nga help. The problem became a help, not a hindrance. Ulitan tayo man nga ibaga, the problem is a help, not a hindrance. Ipanyo ta panunot yun deta. Isurat yun kakabsat. Ipanyo ta first page ta Bible yun. Problems are help, not hindrance. Ti problema kat inted ti apo nga tulungan na ka, haang nga tapno lapudan na ka. Wow, uray deta lang kakabsat, ti mayawid mo nga isipon to numat maturog ka. Akat, jay truth ti permi nga mang anat kayo ko sa unan. Isot agturay, jay panunot mo. So amin ang problema. Anat problema kita detoy. Han nga hindrance detoy. Isot mang tulong kanyak detoy. Oh. Amen? Ti saludsud nga rod ita. Kasano nga digiti problema, katulong dagayam kada tayo. Benefits of hardship in our service. Number 1, because of hardship, we become comforters. Kasi kasano nga makatulong ka nga comfort ti sa bali, no hamo na padasan iti problema. So as a pastor, nagpintas detoy nga mindset, nagdakkel ti na itulong na kanyak. Kasi itan kakabsat, basta adadumteng nga problema iti church. Of course, I need to ask God to help me solve the problem. But, kunakno ka, Lord, you gave me this problem to make me a teacher to other pastors. Problems make you a comforter, a teacher to other people. And you know what? Listen to me. In other words, the more problems you have, the better a teacher you become. It means tumataas ang value ng pananampalataya mo. Kasi, kasla kumamot level, ti teacher de, kakabsat. Ano mabaling nga teacher 1 ka lang. Nang rugi ka nga teacher 1. Pero ada undergo kakabsat like masteral, seminar, ano pa, di kita undergo nyo no kwan? Yeah, seminar, masteral. Di kita nga masteral seminar, di kita dumagat for the sake lang ti ubrada, di ba? Pero actually, masteral and seminar are meant to make you a better teacher, not just to give you a title. And unfortunately, sorry to say, I think there are some teachers nga imangat ti title,
but they did not become a better teacher. Kastama mo ti Christian life kakabsat. Amen? Kasi di pagsasaritaan tayo kat pa nagserbi ti Apo. So kasano nga maaramat na ka iti Apo, nuhan na kamot nga dinevelop. Kat tipang develop na kada tayo, aside from the scripture, aside from the shepherd, aside from His Spirit, is through sufferings. So, you become a better comforter. 2 Corinthians 1:4, anak ko na Jai. Who comforteth us in all our tribulation. Duwa nga experience dito, ulitin tayo man, DJ, first statement, go. Who in our, if you look at that statement, two experience data. Number 1, tribulation. Number 2, comfort. Kaadwan nga tao, tala tribulation ti ma-experience da, but not the comfort. Who among of you are experiencing tribulations tonight? Say amen. Honestly, sino kada kayo ti makapadpadas ti na isang sangayan nga liwliwa ti Apo ken ka kadagiti rigrigat mo? Honestly. Ti kayat ti Apo, haan nga dete iparanas na lat problema ken ka. Ti kayat na iparanas na ti sarili na ken ka. Because you are a child of God, servant ka eh. Right? Oh, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Let me give you a very simple and practical case and point. Kaya't mga rod nga sawan, noham mo nga ikaskaso detoy nga principle and just never mind to you ti comfort of God, pangalam ti pigsam no ada problemam, inom. Pangalam ti liwliwam no ada problemam, barkada. Pangalam ti liwliwam no ada problemam, milk tea. Ano di pagkapyan nga sikatan? Starbucks. Ti ka di i-advise mo, amom idiada na dagsa na problema, Starbucks tinang sulbar, Brad. Naliwliwaak gaputi Starbucks. Is that a Christian advice? Is that a godly and biblical advice? Napaasidig ba ti tao kini Apo Diyos? No kunam, no ada problema Starbucks papanam. Napaasidig ti Apo? Kat deta trabaho tayo nga agserserbi ti Apo. Paasit gantay digiti tao iti Apo. Ngam taduma, ti tao, kaslahan na ikang kano ti Diyos. Iso nga ti Diyos, sabten na ida, ijay crisis moment ti biyagda, ijay nga sabten ti Diyos. Ngam di da mapupuutan, at dati Apo, tasangwanan dan. Ngam awam ngamin mangi-explikar kadakwada. Datayo deta kakabsat. You know what is God's goal for each of you? Not to become the richest man in the world, not to become the smartest man in the world, but simply to be His servant. And to be a better servant, He needs to train us in suffering. Not just the suffering mismo, but to experience the comfort. Di kad nagmayat nga kunam, no, dadigitay ko makaubraam, amom nagado parikot ko ita siga, oy, ay ayaban na kan ti Apo. Di ba iso day po na nga ibagam? Kasi pagkapuan ti comfort, ti Apo. Usually, ano ti pagbaga di kiti tao, laman, no da ka ni trabaho. Among brad, nagado problema brad, kunana. Problema ti trabaho, problema ti pamilya, problema pa ti sarili. Be, ang brad, tatong balim, iti aksyasyat, bagay ta kwa brad, DJ kwa, DJ bar. No may liwag mo't problema, brad. Hello? So the suffering that you are going through right now is God preparing you to minister people in the future. Of course, God can still solve your problem, and He will. But don't miss it. That problem was not only meant to be solved, it was meant to make you a better servant of God. So, through suffering, you serve the Lord.